ang kinabuhi dinhi sa kalibutan controlled by God's power. Motoo mo dili? Mao na nga ang Ginoo may kinabuhi, siya ra say magbuot sa atong kinabuhi. Niya pwede niya nga ang usa ka tawo dili niya ipapatay hangtod matapos ang kalibutan. Pwede na niya buhaton kay siya may tag-iyas kinabuhi. Pwede sa niya ipapatay o sayo iyang itugot ba, pero pwede ra gina niya panalipdan ang kinabuhi sa usa ka tawo nga di gyud mamatay bisan pag unsay mga disgrasya, bisag unsa pay mga kalamidad, bisag unsa pay mga sakit nga mudangat anang tawhana, bisag labaw pa nas COVID kaisog, pwede ra gina niya nga dili ipapatay kay siya man ang tag-iyas kinabuhi. Kung kamo mao'y papilion sa Ginoo, mamatay mo o magpabiling buhi? Kinsay mo ingon, ako pader gusto ko, kung papilion kita ba, gusto kong magpabiling buhi. Tasa ka mo? Nayusa. Sige, ingna, gusto ko pader nga mamatay na ko karon. Tasa ka mo? Kinsa man? Na ay mga upat ka buok ka ni isa. Hadlok gay mo mapasok. Kainit mo, anak manggani. Unsa nagagmamatay. At tingali, pero nagkinahangla na o grabe nga pagbag-o sa huna-huna aron ta malipay nga mamatay. Kay kung dili ta magbag-uan itong huna-huna, hadlok kitang mamatay automatic gina. Di ka nang niisas kamot. Kabantay man mo no, inyo man tong tupad. Karong taod-taod. Tamparusa. Tamparusa ba? Di gani masuko pasabot anda mamatay. Pero masuko gani na buango na wa nay klaro karon ingnon na hadlok man gani suko man gani tamparuson sa nakagpatyon mao na nga ay nala mo diag andak-andak nya karon unsa may maayong pilion. Ang Ginoo dili siya mo gusto nga mopili tag dugay batang mamatay, sayo batang mamatay, dili na nato maoy choice nga ihatag sa Ginoo. Ang choice nga ihatag sa Ginoo nato, mosunod batas iyang sugo o dili. Kana magunsa magdugay kay ka magpuyo sa kalibutan, pero pulos iyawa ang imong or yawanon ang imong gisunod nga binuhatan. Wa nay kapuslanan. Mas maayo pa lang sa noon ug magpuyo lang kag 12 ka tuig unya mamatay na ka. Pero ang imong kinabuhi sama sa nila ni Saint Agnes, nila ni Santa Filomena, nilang Pedro Calungsod nga mga batanon kayo, mga teenagers, pero porting ninduta gibuhat sa kalibutan, gasigig sunod sa sugo sa Ginoo. Magunsa man og maabot ta kag 80 pero yawanon kay ka, daw kay kag yuta, sige ka anang buruka, sige kag paningil anang utang, wa jud ka mosunod sa gisulti na sa Ginoo nga panghatag og yuta, ayaw na nagbawia ang gikawat nga mga butang, higugmaan ang imong kaaway. May panog mamatay na lang sa ka. Sige, lingi ay mong tupad. Pangutan aing na sige kag tuman sa sugo sa Ginoo o sige supak. Ikaw na ba? Di man gadi mulingi. Simple na kayo na paglingi lang, di man gadi mulingi sa nas pagtuman. Congratulations sa mga nilingi. Bitaw na nga malipay ta nga inig-ingon na to, palit mong slat. Sus na agi murag na nga buang, palit dayog slat. Kana bang murabag kana bitay ng paragodan ng computer na buang sa computer inig abot gyud nga nanay signal hullo gyud ana dayon wa gani signal ito may signal ana katawang pagkuan ba pag bagyo nato no kato odet oy gool kay daghang kinagol to kay wa nay signal nya way kuryente
pundok ko to din. Pag ingon na generator sa simbahan, sus, pila to din ka hundreds mga tao kada adlaw. Ana di ay managlingkod. Wala bayad sa kuryente. Sige lang yung pahimos kay sus, lipay jud kayo. Na mabuang nata unta sa pagsunod sa Ginoo. Mo na ningon si Jesus ni San Pedro, ayaw pagsigig himantay ang imong isig ka sumusunod. Ang bantay, unsay akong gisugo nimo? Unsa may labot nimo siyang kinabuhi kung ako nang buhion og dugay? Ang importante, pagtuman sa sugo nga akong gibuta gihatag nimo. Mao ni ang importante mga igsoon. Kamong mga ginikanan, ayaw mo pagsigig pangandoy nga buhi mo kanunay kay paras kaugmaon sa inyong mga anak. Ambisyosog ambisyosa ra kay mo anak. Pangandoy noon mo nga kada adlaw matuman ninyo ang inyong katungdanan isip mga ginikanan ngadto sa inyong mga anak. Unsa may inyong katungdanan? Sa pagkasal o sa pagbunyag sa inyong anak, gibalik-balik na pagsukna. Tumanon ninyo ang katungdanan sa pag-agak sa inyong mga anak nga mahimong mga maayong Kristiyanos nga kamaong mo ampo, kamaong mo alagad o kamaong mo antos para sa kaayuhan sa uban. Dili kay sigilag pa eskwela, siging pa eskwela, hatod kuha pagyod unya tinagaan pasta ng mga gadgets kay di jud ko gusto nga mag-antos ang akong anak. Wa na lay ampo-ampo kay otro sabong wa nay ampo-ampo di na gani karosaryo isip pamilya. Sige na lang yung anang negosyo, kwarta-kwarta, sugo bagunas Ginoong pangwarta mo maayo. Wa oy, agaka ang inyong anak subay sa nindot tinuod nga Kristohanong kinabuhi. Ang mamatay mo anytime ay kabalaka. Basta gibinlan ninyo inyong anak sa kinabuhing Diyos nun, mabuhi ra na, mulambo ra na, mahimo ra gid ng maayong Kristiyano, maayong lumulupyo sa atong kalibutan. Pero binlan na ninyong cellphone, binlan na ninyong kwarta, binlan na ninyong yuta, binlan na ninyong mga daghang balay, manag-away ra na, managkinihaay ra na, ang uban gani nagpinatyanay tungod ana. Lingi ay mong tupad. Yung nana kay anak, unsay imong gihatag, Ginoo o cellphone? Ana, unsay gusto nimong ibilin? Diyos nung kinabuhi o kwarta? Oy, daghan kay karon para sa kaugmaon sa kong anak, para sa kaugmaon sa kong anak. O tanawa na nagkinihaay na nakaron, wa ka mangutkot ron sa dito ang nagbili na ng mga yuta nagilalisan na hastas mga apo, wa pa maghuman ang kaso hangtod karon. Ang mga katigulangan nga tuas langit nga mo'y nagantos ana nangutkot mga animal, ana. Mga managsuon galalis lang gid anang muhon, ang muhon sa pagbuwag anang yuta nila nga sinunod silang ginikanan. Halalalis anang muhon nga duha ra gid taon ka dupa ang deprensya. Mo'y batasan. Ngano man gibinlan manggog kalibutanong bahandi. Ang gustos Ginoo tumana ang akong sugo. Kamong mga asawa, pwede mo mamatay karon dayon. Basta nagtuman mo sa inyong katungdanan ngadto sa inyong bana. Unsa may katungdanan sa asawa nga mosunod kanunay sa desisyon sa bana, dili magdiktar sa bana, dili magsigig yaw-yaw sa bana, dili magsigig pangaway sa bana. Labaw tanan dili mobuwag sa bana bisan pagkulatahon hangtod mamatay. Noon ay gisulti ni Jesus ni San Pedro, mudupa ka, ilansang ka sa cross. Buntong nakaingon si San Pedro, unya ka nang usaon, saon man na. Si San Pablo sa unang pagbasa, dito siya sa Roma, gipriso, house arrest, nagpaabot kanus Asia Pation. After 2 years, gipunggutan siya sa liog, pero matod pa sa unang pagbasa, maisugon siyang nagsangyaw ug nabuhat niya sa tumang kasayon. Way kulba. Way kulba. Ikaw prisohon ka niya, inigabot na 2 katugputlan kas liog, di ka kakulbon. Uy, Ginoo, itaw. Ayaw.
kulba diha. Basta nagtuman lang yun ka sa sugos, Ginoo mo na importante. Long life is good, but it is not preferable. To do the commandments of Jesus is better than to have long life. Mo na long-lasting effect anang imong pagtuman. Kamong mga bana, pwede rasan mong mamatay karon makras ng inyong motor, mabangga ng inyong gisakyan, pwede ra. Basta nagtuman lang yun mo sa inyong katungdanan matag adlaw ngadto sa inyong asawa ug unsa may katungdanan sa bana nga kanunay maghatag magbuhat alang sa kaayuhan sa ilang asawa nga sama ni Kristo iyag yung paningkamutan ang iyang asawa di gyud mayawaan. Nganong sige man kag hapyod anang manok di ka na makapayawa sa imong imong asawa. Sige man kag inom anang kulapo kanang red horse di ka na makapayawa sa imong asawa. Sige man kang hapyod anang GRO kumot-kumot anang paa nga hugot pa kaayo. Di ka na makapayawa sa imong 60 ng edad nga asawa nga kuyos na kayo. Nya adto ka mo pili atong hugot pa. Di ka na makapayawa. Og nagbuhat ka sa paglikay ana. Congratulations, pwede ka mamatay anytime. Og sa tinud-anay gyud mga igsoon, ang tao nga nagtuman sa sugo sa Ginoo, excited gyud mamatay. No? Automatic na di gyud mahadlok mamatay. Mo smile pa na kung doon na schedule sa iyang kamatayo. Si Lorenzo Ruiz, ang atong unang santo sa Pilipinas, nag-smile sa dihang niingon siya sa panahon sa torture. Niingon siya, kung tagaan ko sa Ginoo og 1,000 ka kinabuhi, malipayo na kong ihalad kaniya sa samang paagi. Pasabot, bisan pag inyo kong torturon 1,000 times, I am happy. Di ba? Ay katapusang lingi sa imong tupad. Yung na malipayo na kang mamatay. Mayroon gani, of course, congratulations. Pero mayroon gani, ikaw po simba ko uri, ikaw po tayo mauna diha. Kana may pagkayawanon pa na siya, no? Labing siguro, wapagi na mo palit og slot. Manindog na tayo.